person with the millions of dollars ema ne banya nkwa instead of thanking God sika kakra ne ubotom nti nyame ase ye na nyame ase oman na ye wo mu no ye na nyame ase oman Ghana ye to aba asumgie na da bia e na da bia aban bia ni ho aba say ndi su MPP wa ye bibi ye da ye tu boni aye madam obi man ya to afa ho enso abambofo na omu gina ho na de ase ye na nyame ase o emre bi ye kwa asore na ya ma light off na dem ho asore dem ho ayese na fe krofo ihina he hye nam say ko China your friend underground church underground church no wo mu wia wo mu ho na kwa sum nyame na ko mu nya bibi say kra na bekem say ana wo se ko mede nyame ase o mu wi bible ni gu o mu tirim o mu koma untimi fa bible nante publicly na hati asare dem ase ho hye o si akonya na eden obeti fom esi akonya na ed obeti fom and also no cry no a privilege man we take a lot of blessing we complain too much we remember too much etin ya bra boni gina baby gina no but enter his gate with thanksgiving in your heart enter his court with praise what they are sedani ye afebo nyame God inhabit in the praises of his people afei enedi owo bia enedi nyame wo ne pawo o person wo de che but nye boni ayefo no de be no enye ingrateful enye complainers ne memories Nemo ode bebre wo mu a wo mu da na se o na kitwo we mpo na wo da masese ye ene ji bebre ka ho ene ye beda se o apam ye de nyame asema so mpa akra ye de nyame asema Dr. Blessed Foster ye de nyame asema wo apam de nyame asema adwoa de nyame asema Betmice ni Jeremiah adwuma ye from security de nyame asema mu nyina admi marketing ese odwene ho Jeremiah Simpson APAM DADAA Augustine mami akosia kwa boache ene OHENEYERE YEBOAA ASEM MWHO ASEM kriu no yegyina da ye ne yetiefo ene ahwefo se wiei odumfo edi adum ye ho idie na chese wo se yedwene ye ho ekwan bi so ntino ye na munyina mo ase ye mamo ha na ye nsan mamo akwaba enfamra SOMPA 106.5 FM Accra so enen kakra kokobe no nso odonfo no ekurekura yemu ya wode yen ekọ na yenim se December yi ode ye betwa e wa asundwem am ye fe ho adi totroto wabra ye ho nso enwu enkra enne eye December wo so mede to so donsia e won fimpiminu ene aduonu enumu adeshimaima na chese ye ka kire mo se SOMPA 106.1 so e wotachima SOMPA 90.7 enkranza SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 so ewo takrade ena domanzo ye SOMPA 101.3 wonum nyina etie dwumedie ebi na yemfa sedan so ema Facebook fo nyina da sa wonya meka ye ho a eye SOMPA 106.5 FM Accra ana se SOMPA FM Live YouTube no na onsa kan ye nyina ya bom edi dwumedie we se dia kwa kogu ewa asomdwe mu na eye FM stations decoder no so no baby FM stations ni go no so no na wabo SOMPA FM na bibia akoye www.sompaonline.com so obetimi share wo ho na dwumedie ni nyina da enyamu chefa ma mema minua mema apam memo akwaba mejo so mu abrewatia unemo ti sen mambro nyame hu ye mobo bro nyanso ana ye wo mu no kre menko ana me celebrate me mid birthday twice a year yeah okay udi bronya sasa ada na ye bronya na wo send birthday no di birthday November okay no wadi bronya December emu nchire mu ne dia in time no kre Jerry mpacho memo akwaba mejo so medofo unemo ti sen nyame adom yeda nyame ase mo ho ayefe pa yeda si insiranka nyame ene ye kobro nyemu na maami akosu agwo aboaje ne motivation bi a wode ma yese apam oba akra ha se nom no onya botaye bi si woni so na wadru hen botaye no ya okase dan na wo jeje ho dan na akase obesi no se asase no wato wasi why say school na akase obekọ no business na akase obebi no sika na akase obekro bi save bi no what save ye dru sen sen areas wom no and na okana wakasare areas wom na wakasare wom no and me hye mo kena kakra ants may be small and weak
entetia uhune se oye ketwa bikura kase nim o mmere. But they plan ahead, work hard and stay united. Nanso wo mo dwene konkan eye adwumaden tenase a wo mo nna se be ya de botan wo meduru ho. They teach us that even with little we can do great things through smart planning and effort. Wo mo kire se empo ketwa bi ekura wo no se wo ye hare e wo adwene mu ene ni anamontuo mu a wo betumi aye biribi. We must plan ahead. We must think carefully before acting. Clear goals and preparation reduce failure. We must plan ahead. And if you are think carefully before acting. Because clear goals and preparations reduce failure. Again, we must work hard. Consistently. A little drop of water make a mighty ocean. So every day we must take one step to an amount back. And again, stay united. Cooperation multiplies strength. Ode afofra kan bom no boa esan tamse ma ahoden ne yedodo. Teamwork makes heavy burdens lighter. Onye blasters asem no kam de mutimi lusu. Wasi teamwork se oni bi kan bom aye adwuma. What are the lessons that we are looking here? The lessons. One. Even if you feel limited by resources or ability, status, you can still succeed through discipline, persistence, and cooperation. What's my sister? Persistence. Never underestimate what focus, effort, and unity can accomplish. Never underestimate what you focused, and unity can accomplish. And one year per year the mighty phone. Apam SOMPA BORۿ. There be aya na meka seminar mami akosua gwa boje ye mo na baso. No correct. Auto party wo fia ase no makenke party was ye ra bedi o na ye nche ye obi ade wa ase no. Sa dan na me di true no. Unity. Yeah. A strength. Say ye ka say ye call Kaneshi ye call Kantamanto ye call Domi Market. SOMPA 106.5 FM Accra, OB Bus. Yes. With teamwork and cooperation, we came successful. No correct. Ewa ye botan ye disi ye niso. See ye beko outing. And again, we planned very well. We prepared ourselves well. Because meetings upon meetings, and then my question I go catch you know the administrator no so they better your platform. So we are having meeting today exactly 10 a.m. prompt. Now man as objective for a day and so no they beg go ahead of Kantamanto OB Bas no. Nti enuru ho no meeting no kra mra no na husiesie bia samu ye wie. We started about with 5 sponsors. Yeah. But as time goes on, yenyade and account. Ketua bi na ekita won resources no enkase me ni bi me ho ne man so makwankro nti no me make move and as me make step de ekura wo no ketua na ekura wo no se wutimi dada ne ya e bia beka ho na ye kese se ketua bi ensa ne mabayifo awi akora mo no sa wate masie ye ko bible mo kura talent some time na ye de ye friend say talent na e ma no obi ye dey ebi de ne de ekosi fam na ebi nso de ne de ne ye adwuma manfa so ba so ewi a kire no hwan ye born aba so ewi ni wura ba o se de odi kosi fam no na wo mpe na oda ma no anka odi kan bi ho ma o ye manfa so ba so ti de okoye adwuma na wonya bi ka ho no ono ye born aba so ye born aba so mo akwapa na kwa sa ma ne bi em kura sa ka no kre odi kakre ho adanse. So share me bu semetin siente enjichemu nsia na wose kwadwofo
contact ya nchen suana kwan na hu nyansa wow eto da bia nyansa sem ya abawom ena ya yedema wo bia wo nyansa common sense obia wo bi but it's not common to common people. It's not common to common people. Yes. APAM. Yes, madam. Common sense, no. Oh, it's common, but it's not common to common people. And you're common people. It is a fa near matra fa near my hand. I say, I don't care is in be eba wakwe on plan ahead. Because when him say, oh, me sa. And you quite say me ye way. Yandru ye way. Yandru ye way. I say, I quite down in Sao Hura. On him penny food. It is a Wunyandrum penny, Yomukurampuna Sawa Yakura, who sooner will buy be our than a day, when you be our bed, where you must be our bed than a didia channel. And never more drew bedroom on penny for us. Ampa. It's your catch also resources and I said, wow, what dear, we see kita wono, a yaketu webi. Rome was not built by day. Intino kakra. So what for hamanasa what they pie botanya and I said, boy, ya dear. Me patch your last one, I had a day. And it's me a you know. And yes, I no last one and I be you. Udi kind of boy, kakra, amana yemre. Into be brewa brabo mun fan fa na nanom say aboso ba na me japaye sa pepepe enti sa wo pese wo ye bibi wa brabo mu a entwe so benye sika kese madam bra wo tie mi sika kese na momo mawo say bia wo de na te say yanom de te say yen de a gi se wo ye ne kakra ansa na wadrubutai no ho ba so ka se apam wo tie ase no mo say wo pese ewunya be se 20,000 ebo mu na wo de ye wo project bi ubenya na ubenya no so bibi ka ba bebom wonsese no ne wanya atwamu so na enna ho na bibi nso so kwara bebom enkura ni school fees wo omo feeding fin kakra wo tete ne sa na etepa etodam so awo mfa nka ho eno nso ba yade bi betimi aba bebom enti kakra de beka won se bia no start it with something enti me pa cho de de ma wa wie we ya tenatene sem eno no menye kwadwofo fa ne menye yi hu ano oteti anchen de ye wo plan no set 2025 ubedru ho no me pa cho ena ye 16th ye nyankwa akire se aka akire se wontimi nye bibia ubetimi asa start bibi with the little na ikita wo no ubetimi asa dane wo ho adwen bi a wo fa na mo bia na wo tu adwuma bia na wo ye bibia na wo ya office bia o tam ko ntima mensa fa nhye next year no. Procrastination is a thief of time. One share bedroom on a bibia saba. Oh, ye bibia yen a precon. Etienne, a friend is saying, a precunam. You want to show. And I said, obey yan so. Say, oh, shall not pursue a near quantum. I was soon tem. Okay, Quanum bibia mo in your cocoa. And on a year catch the war. Entienne, the a day met here for no apam. Mammy. Program was so share. Anytime be a better na see abekwa akofa asem bia betu dwa no wo so obi ti ana ono so de ne de aba ampa ye ko ye nua be ma Moses ho Uncle Moses baby a wo bia ye chia wo ne auntie the blind Moses the blind Moses okay with the big mind no correct the big minded Moses ye chia na wo hwa ye ka na asem wie ye nua no mo a wo no mani atechima dodo na ne san so bae na nyamsa atwa so sa last week ye ka lesbianism ho asem e wa hase no se ni kunu no wajai was one na se wajai so no videos ni ade ni kunu ba be wale no o ma ya wale fo awie because o mo ti aka se nka January 3rd ya na nka o ma wade na e ba so e na che se wedding Ghana wo hwehwe e na wo ko hu bi wo social media o de ne formal ni kunu hwe se ono so go through nigari ni ade e na ko hu videos ni pictures bia se na wo ye lesbianism no wo ye bi wo ye lesbian dada no wajai according to oba no se wajai 2 years 2 years enso so a still no videos da so go o phone so na be man se nya ade a obeware ni biem na ene ye nua ba bi enso so ese Oheneyere momo amenye sama ware egu ni nyina lesbian ensensem ye bi na eto da bi apam edwumo na diet e di free run ye mpese ye betuam ni ka di asem nanim enti yenko na yenkonko SOMPA FM ye nua ba no na asem no sene a ono so ede eto ye nim efire sister mawari egu boame
were lesbian mu or SS. Na de ma me were mu ye say, many member be 6 and atana. Na omu bie ni hono mu a me sacrifice ya mfa so ba so. Ba ko kwampe twa to kra me ni jaye kra ye say. Me ne nyemie. E mo se me nsen ne fruse okọ school, me so me go school, sister. Na okatwe me say me mo besia emfanya na ono no mom ko university. Na me so me wo SS. Besia me ko fa bi wo hemfa. Iti na sika wo me ho ayi me school fees. And the fees equal clear in saying. A fade dear, me catch her now. Sit one can't share me semi for fees in any or semi mobis. Semi my house or the fees SOMPA FM. Unchi as the cannon, unchi anatina. And Muhono and Mini Jay if we said na. May ye cry Jay Square in a fee. The Miss School Madame a cotton ho. I was so mamma, no man be a shamuka candy tree fees in a mammy. Sister, me hu ye na se wono ko lesbian e no de sra mechime me akofom kakra fa ha otime da ya sra me hu nyina fa ha se sa na kakra sa ono ahya ase so me nsa hye na me hu ye na kyese me ne me ye no de school mu hono ya dane partners and we bia mama sister de me pe bia Mama dai eko abroche ne ono so ne partner na no ne a year of Ghana ha say no ekokọ wa wiye no me fere say me san so ma obi ehu se me lesbian fi se ma no papa eye nkrofo bi anyamesom e wo mo ne so atese ye fie de Christosum fie ankasa ena me be fie emu ho na me share brother bi wo ya sorry wo ye mpaibofo na youth leader bibia kama sister me na papa penasem tese obi ehu ne se oye good ena ka so be worry na ma me se me ni asem bia ka do na me penasem ena me ne worry ya worry 2 years ni sister me ni nje onte me na sister obi eni ho no mo pese wo ye jesus wo no nko ada me so me ka se matna na so se e boni me butu ho no mu a me man dogi o se e boni wanya abo na ye nkra my sister on fa ne sakrampo nya me o se e boni sister waya sama sansa ko real lesbian mu biem na fe do aba bet me sister menye day ase wonye den na me kora ampo so kora anka minimum ko ampo anka manfa metodwo ntige se aboafo eboa yen but all the same yenko na yensantie biem ensan emra ye ba ya no ye behwe na yewura na semnem sister ma worry egu aboa me were lesbian mu or SS na de ma me were mu ye say me member be 6 and atana na omu bie ni hono mu a me sacrifice ya mfa so ba so ba ko kwampe twa to kra me ni jaye kra ye se me ne nyemie e mo se me nsen ne fruse okọ school me so me go school sister na okatwe me se me mo besia emfanya na ono no mom ko university na me so me wo SS besia me ko fa bi wo hemfa iti na sika wo me ho ayi me school fees and the fees equal clear in saying SOMPA FM. Me catch her now. Sit one can't share me semi for fees in any or semi mobis. Semi my house or the fees equal clear any unchi as the cannon, unchi anatina. And Muhono Moana Mini Jay if we said na. May ye cry Jay Square got in a fee. The Miss School Madame a cotton ho. I was so mamma, no man be a shamuka candy tree fees in a mammy. Sister, me hu ye na se wono ko lesbian e no de sra mechime me akofom kakra fa ha otime da ya sra me hu nyina fa ha se sa na kakra sa ono ahya ase so me nsa hye na me hu ye na kyese me ne me ye no de school mu ho no ya dane partners e me bia mama sister de me pe bia Mama dai eko abroche ne ono so ne partner na no ne a year of Ghana ha say no ekokọ wa wiye no me fere say me san so ma obi ehu se me lesbian fi se ma no papa eye nkrofo bi anyamesom
wo mo ni so ate se efie de Christo so fie ankasa ene me be fie emu ho na me share brother bi wo ya sorry o ye mpaibofo na youth leader bibia kama sister na papa pena asem te se obi ehu ni se o ye good ana ka so be worry me na ma me se me ni asem bia ka do na me pena asem ana me ne worry ya worry 2 years ni sister me ni nje onte me menna sister obi ni ho no mo pese wo ye this is one nko ada me so because matna so say e boni me butu ho no mo me man dogi o say e boni wonya abo no ye nkra my sister on fane sakrampo nyama me o say e boni sister why sama sansa ko lesbian mu biem na fe do aba bet me sister menye day ayasem ayasem o ayasem papa. I was asking her, sir, at that tender age, also on the member 6, and na atsna na last one cried the yin say by. Na be man war university at that time, and no catch any son also so a war SHS. That man cried and never say SS. Inti no school for me no dear that time no nya dear. Omo ho ne ma so ma kwankrom betimi awo ba ba wiase omo me ha akora nti no onkotu nyinsen no engu kotu nyinsen egu nso anya sa gisika ko hospital konsan kobo besia akwada abayo at that time ho no kobo besia okokran pa de be excuse no obema se me de besia na ekwa akoye so ni school fees at that time no ode kotua na ode koye abortion ye pamu school fees enti school mother send ye ukọ SHS anase senior high school a ukose obi so kwa amame wo wo SHS 3 no obi abe choose mo amaba fresh for no sankwas for no na say o ma be choose ye obi a wose me banie obi a choose ne de se be ye obesoma wo se obe chechire wo ne ye mabie ni so nti ababa wa no no konya no a school mother no. And at that time, no tree and school fees in the man, no, while my young permanent free school multimate to us. Now, so man, I know a manica crash and home. In Tiania will be a tree of school fees amount, or donny more yere. Oh, mommy. Afraid the ojari we are, or say my daughter, Besrame chimame. My daughter, Besrame chimame. Any a could do baby was so to me die ya naked. No pants, no bra. They say. Srame hand fa wonsa fa ma hemu fa wonsa srame to ho menufu ho se edru baby na se wo sra no ano no ankasa so ne nsa no de aso ne mpoko mu anase ne nufu mu to da bia ne ba na sra no aso ne ba ne nsa no de ewura na se enti nkakran saa no akwada na ni ba na ho so no no aba ba ye ne school mother no se ne partner ese obi a school mother ne ye husband o se boyfriend o ena ono na kola no so aba be ye wife o se girlfriend omo de saa no mu wie school mada ni wie school ni nyina no oni akwada no have that affair no kosi sa akwada no so wie school no wie school no anche se na school mada no so ba school mu foforo no ni ono so ni school mada mom ena introduce into lesbianism entina sa school mother no introduce akwada school mother no ewo mo no no ne to kwan kwa abrochira na sama no ne enti that time na akwada wie school no na opportunity abeda wa ma ono ne partner na wo ye ni school mother no set ne partner na wedding kan kwa abrochira dada no obefa na ko ofa ne kwa na okọ wale no ho sa America de kane no no mo so sa na yema no so ene yeso mo kọ wale wo ho nti omo mienu do mo ye lesbian se ya ye kase wa ma no ne ho na no ono so mpese obetoa so e wo se so ne ban ne mu bie sanse efia wo firi mu no nya santete ye no ene ye de ma no na aduane a wa meto no maame buchia so anase ona na buchia so no eye ayechi enu nti na fede kakra aba ne mu eni soro kakra aba ne mu se wan hwe no ono so kwose obi pe e wo saa kwan ne so a na nipa na kote ne to na ne maame mu nso huna omo de ne be fa gem esanse eye nimgu asesem na omo fi se bia akofa de abre omo enti oye na adwen se
obed discipline ne ho na wanya ho hyeso na watimi atena se wa abra mfa ne ho kɔhye saa ne ma ne mu biem samu amunim kane no wuti anye ye na sa abusuan yi bi sei na ne story no time ana walk no me bisa ne se that time no was saying oso no mani afika kra no wanya saying osena me ne number say 18 years and I'm say 18 years na watimi ne mema 6 oso wo sha ase no wo junior high school kani Jesus no na sa abrabo mu nye ne maami fie nye enti no say sa time no wose no omo dance o se den omo kofo fast spinning machines no mo akire mu nkura nkuma ne mu bi enti omo kɔ dance ho no mu yi wose sini enti ye ko video ase ena okonya wo ma omo de machines bebo bi no adamfo enti ono ne breaking the virginity at that tender age bear said was it 13 years mo fena no okɔ 12-13 years and you breaking the virginity enti anche na wo mu free kurom ho enti wo mu free kurom no na say abeso ne dem tia wo se wo start anaso oto aso twempena ena obi obefa ne bia na ode awo nani ena maako nsia wo dure SHS no wafa mema 6 enti officer mema disappoint no enti ene se ne madane de natural lesbianism no ana nani bekam ena ono so tena mu a owie ye no enti owie SHS no no one na mu ana wo se ope be ma bi ne tena sanse na adwuma bi ani ho obekọ akoye na sorry ana wo mu kọ no o se na brantie bi wo mu a ono so bo ne ho modin wo nyamesom ne maame mo so pesa brantie na sem na brantie no hu no ono so de kọ boss so on de onim ni pesu a wo ye akura se ayi SHS ayi liver na ese ono wa ye guy wo ho kakra eno mo ware e ma ho one be ma na tena 2 years na mani nji awade ni mu na wa wo hwe lesbianism machines ni gadgets a wo mu yizi wo be de na computer one manual akọ competition enti wo se be ma no so nyamesum nti no de odi nyamem na so pepepepe nti no bo ma se nuem wo hwe si ni nso apam. Yes, madam. Wo hwe si ni nso bo ma se nuem Adam and Eve start na ne yekro nti da bia wada ho na bo ma se nuem o se bra ma me na so kakra na so so me hu nsane me kakra apam sa start na edo nyame anim nie wa wo ride wa dia because e bi wo wa mema ne bi wo wa wo hu sane wa duru se wo pe stage abe wo hu be sane wo no no awie ni de o wie kran pa afi na ono no etwitwi break so be sane ho beba ba na wo so hu sane no time wadu free so be ma bi wo be hu se sabi wo tu free mu ana se be hu sa se wo bo break kakra bi sa no e ba sa no wa haw ba se wa wote wa de so de a unim se ba do time wenti na ne what am keka me ho ana se bibisa na me ho timi sane me ye na me nya ho de ni ye okọ be me so be me say hey nyame se mo nkyere me sa nyame asemo say da ho na me ndaw so doggy say yi aeroplane almost size ahodo nyina bi o ye bia o se da bi adai me bo doggy di adai me ye kraman on se din no kura kire enkraman star doggy fa wonsa efefa me pim ho kakra sumuchimi kakra wasi boy enti ni nyina ne se na be ma ne ntimi enye na sede ma wono no se ne wasi pe no wompem no enti no oni anigye wo ne sa yo enti no osa de ne ho ko rua lesbianism ni pim because osi anigye a wono na wonya wo lesbian mu no oba awade mu no senka na be ma ne ma no stars na no openi bia enka bia nko wansa nko enti no onde wasa akom no kom na enye ne pe ne mo kwai na onye anigye nso eba se ye satisfy ye ho wo empemu a wo se wo konya wo bia na ono soso ye ne kama ma no ba na be ma na omo de lesbian de oba ne oba because of say ohun se ema no de na de chen be me ya wakonya ni ese be ma no kwan bi so no won soroi e na bie mu so nyame som e woni mu no kre
wa pass kura nyamesum wo ni mu de ono obi a oye yi de nyamesum ni de asembe safo hina asembe pro eno ani say se na no de na bie we pepe na sa nkomo we nso ma hia bi painti no wo kan bi aseme jeje ho akire eti ansa na be na se de ko wie ya ne se wasa akomu biem na wo komu no all days for thief man one day for the master enti dako one ne party na ne hye o se guest house o se den na se ni kunu no so enya hint eno okotete no so obi de ne yira be hye hotel okoche no kuan be ma ne se oja no na o se jaya oja no kura no ha no nanso ha ne se ne maame awade egunkuro ye ko boja na ya tena se na obi abo ne nkuro ye de na ohu ye de na obeya ye nti awoja because won ti me mefo obi de hye yes na wo koja na kwantin fisa enti no ne maame ne papa betise esu ne ban we no owo mu no wo se na wie ya aba e wo mu se na wanyini de nanso wanhwe a ebetimi ama ne maame no ahwere ne nkwa shock ya umbenya no osuro akire nti say ni BP be kosoro onye den ni story ni apam mame onya kasa de awramai na se wa hia bi pen ada obi abu to agum pen o ma eda ehase obi hase sese wanya nwangum esanse mama no kwan so obi abe test you pa na so mama ho kwan mama YEBOAA ma yema yetiefo amo ye na wo mase se mfidie no dɔɔso nanso ya wo mo pe original ene de ebo kwan to ho da achinti no sompa no ba ye nkyai nanso wo mo fom ne sebrato nyame nhyira wo mo Facebook wo no SOMPA 106.5 FM akra ukọ ho ana do comment na ba ti wantimi amo anwuramu kura ne yate wonka mama YEBOAA brofo no mo ana mo kan ye say nobody was born a criminal but the society made them so. Ya nwo bia so me nipa bonfo. There be bonefo. Na emu mpotemu. Wala. Ya e betina ye no. Sa. Na ama na yosa. Sa mamu ansia no mo yin. De nti ana me mani abre den say o menya wo ba wie ye na na me ye se nka be ya mpenimfo nhye mre na mo me nyusu tuo. Ye na ma na ewo ye ho te se pen. Nti obi ye mfonso a te se de buroni timi di tuo hye ne nua tim no wabusa na eden na afa ameyere no waka ni nyina o ka wi no waka bullshit no wayitu na to nchen no nkomo me yenyusu nanso ye bibifo yenya ya te se bi supporters e fa boa yeto yenya tini tu an yato bi supporters o fa boa oto wahu enti emamu ansia no wo mo na se ababaawa no from JHS maame ne papa ne ye asorefo pa die ne be makwan amakwan aba beto ho akora JHS no oni mema nsia etime afa bibi okoduru SS akọ from wan a okohye ne sister no oni mema says na ye atwam no mo okoduru SS no na last guy a no ne tie no nyinsen baaye SS wona nyinsen no ko baaye SS wona nyinsen no ko baaye ni school fees or the ko client no odru we say na maame ne school madam de no osoma ne dada enti SHS2 ho no na nyinsen ne ba ya school madam no ebe boa ne tue school fees na ne ode no initiate no wo mu no okay enti se obi bo ho ka otimi dana wa kwa ma ne yeyi na no o mo koche girl bia na o mo ebo dance wa akire ho no wa nkwa guest house mfikire ho na gas for no kokoto no nti o moto na na o mo che no sabere ne Yesu aduru ho na be ma ne dikikikiki odwane ye na obusa ase o tworo fo mbusa ase de anya bone da no onto bo ma ba ye san obi aye bone nti obi ada ne bo to ho obisa question bi se be ma na one na boss adwaman no wo he onde ye jana manoko nti emmema na o mode ne hya ase esoro no o mo say o mudi ama picture no maame no anasa abaya na ode ne ko wura lesbian mu no onu ye nhu no sesei na mum de ode ne wura mu no na niku na akɔkye no enti be ma ne so oja no kwan bi so no odi bem
se bema esan se obia ni ho a se bi wo be career akwa project work kese pa beto no ho so abra onim so wode kwa je exams papa bi se ba bi adure ya aware wo ye lesbian no die enti no wasan ko obi o mami abo se obi ka kire se boni aname yeni na majai enti buame a adwuma wo ho enu kwanse wo jaja no de wo so ope no se wo pe nampa boa no se oba no so amo be ba na mane so se na no otie se ne ye se ye hwe enam no uhu se ye de we age £1 na ye sere mienu a ye nsan ko bisa se na sere fa no so ye sen eto da bi nso no wanton wo ya de obi hu ene wa ma oduro hwase number 1 banche da ho e bonkwa na odema no no yes oh ya da ne me kakra na ma me nso me nye bie wo se da bi mini se wonim de wo wonim nti kwan bi so na to da ya te na se kakra esan se ya fanu ni nyina na mo ka bo ma ye baako nti se de atworo na aka se eba mu akwan da baba wa ho no wan kire style ana wo kire wan kire style nti se wo gina ho wo ti ho wo da ho wo kuntunu ho eno no eye sabre no wo style abeyi nti wo de ne adama yifu nko adama yifu kura wo de ansada anso aba nyame pam wo mo nti sexual intercourse it must be dynamic yes e what says wonderful na tworo ngoma na kura sa apam foforo mu na apam dada wo nti wonti mentena apam dada mu nko abra foforo no nso de e ka ne ye bose okay ye no nso abam nti asa wo dandan no kakra adane bi nkomo bi a me se metima mu bi no wono nso ye pani wa asore mu saa ne yire no fine lady ma wo be se ka papa yire die pa nkanye na dua ne so nam ni enso no wanya saa ge no ewie ye ge no so opeleken be ma ne se dan obi jaware na na no ode kan bible eyi nyame aye on fan leke me wa wo didi wie nso na atafre wonsa na wonsa no unim ni nhini unim ba bi efiri wo enti edu ba bi a ye mmoaboa ye ho na ye ntimi ntwe ye ho mfiri ne ma bi ho se o ka se opedogi na be ma na boa no a anka o san ko ne lesbian mu bio nko san ko ne fie ho enti sane ye ka kire o se aware no eye for better for worse papa mu boni mu enti boni no eye lesbian na no ye no na se sie wo so onye lesbian bio wo ware enti wo ware a esa wutimi satisfy no enti sinti dia to no beba de na me so beba nie enti be ma ne ka ho bi ne so na want me satisfy no wa ma instances such as wo de ma ne pele ubi wo se da still ano onna ho nada ne so na fe ne homete fa won science so abo wo se da me fa san ko wase what you say enti se wo be se wo tachere ma na so wuntimi a fa nsawe ana atakrampo wanyina no strategy bi so hunu na what me de aboaboa no ama ensu takra nyina okay said the odi wura wasomu a ode no ende ye jawa hwe ya obeya gu ho nti eno no nso nka kwan bi so na o de akata sabio ne bo na so sanse odo ekata mfonso nyina so ebe wie na said the wo pe no wo na abetete na na be sa esanse wo ba bi ofiri ba de dikan no ye kristo ni kristofo fie no ofi enti nyensan ba yi no wodi ewu ya atorosi maye ni ewu hwana mane di ewu be ma bia nenso se be ma na ye toro ne din a wonka ho enti wo na for better for worse awafa no wo na yese wo bo ho ban se empo bibi wo ho enya enkwa abonten okay enti wajaja ya ma wakwa abonten saa partner na wanya no den papa se mu betimi ate Gise bia be ma na ware na ka ho de. Na so still ano ware na ka ho kro obeba na omoyo. Sha no de. Na no de no. Pani bi be ka se eye wudisam kure ni kwanse ye soso. Because e ma me no omo. Na so ebi mo yo. E ma me no de okowalom no omo ye na kraboni kura de enso so da e kire no so eba. De ntia ye parliament ho. Ne yiri miu no nyina. Asam na yira omuntimi nye ye na mempani akufa do ba omo ye de command wensan. E wase o. Besepani ko ni mahaban tasene banim di form wonderful
nti saa asɛm we no so ne ban no enye nanso yem se ya ho se ade na ye wuduro wode hye na akwa nom okay se te bi obewu nti die na yesa wo ye ya wo no ma so ma ne anti poison no wonom na epie nti de wo so wo pe no wo boa no na wo hu ne mmerɛyo na wo hu kwa abefa so abeso ano nti we mmerɛ kura ana me kan eda onto ne bo ma won kasa wo gya ansa nti sa nkuro obebo no ono ankasa kura ni ngwase ni bi beka no de aka ne se ohia psychologist wona ne bekasa afi ohia medical attention because said ya o say one ne da wo hu so no ne workshop na nkasa kura na photo aba ho lesbian ani aje se ya de time echeche ba Mr. Kakumba to say ati say dai so sene ma ha cucumber wo na da sumye ho ana da konwa mu a dwene ho mienu e wode ekoso bottle toa na kwabra nti wo wi ana wo de wo nso o steak no nti na se abie wonderful it we be huro oba so bo so be ne ho aduro oba ne ho aduro na bia be ma ne complain say oba na se na bie ne mo wa beto se ne mom se ne de oba na kire se be ma na anye ne no o na ma no ne ho betimi no obo pa eno no so kofa we say asato ne ho so nti say no okura ne sen me kura ne say mo nya no wuja na so obebo nkuro okay nti na wuja we I say ono so abufu abehye ne mu ya obehye ne mu ade nti na me yire no na ukoye sa na ma no nti won de ka ho kan de say enim gwase aba so obeka sa embra de ama abufu aba abehye ne mu no ebi asomo owom ne asafo mpanimfo asafo mabeka betenetene yensa wone so na choro no nso kura kan se bakwase mpo kana no tumu a ayebu ni nyansani okay nti so kana no tum na asemi wa amoso na woye ne ho adwuma de ne ya akonchene mango de ya fasting fa ne bra so okay yen kan bomunyo na ye mompa ye hwese nyame ntwa aba anhwe ano a mate na sasu ne ban ne de mame yeboa enya de ese yesoso so okay na mum enya aba wie no ono aduro na wose yepe eni kwanse ye gya ma omote omutim na omo nso be na lesbian fo metekura no makoma ye ate mame na wase na hwe nso no mame na wase na abusia yen kan hira wo se tam HH ba Mr. ne capsules na we adwaman so oba wase bie be ma ye awo nso no o mensem na hyeda enkoye wunya bie betimi abo papa ye general wa bi na dro enti no utimi enunum bie betimi abo ama onkomwa no ye koti anyalewa hodo ni pedua no nso no etimi ahye ne kobuda ne da no apomode ho nsem de ebesipi esita e de amaw wojo nso a wo bre obi wo ho nso so a ya na ne modern mo e wo mpaso no ya na enkoye mpacho ya na wanya bi time heba mechan so e ye 3D ya de dro ho aye hye to bia na wode wo no mo ato ntimi ntibi ni honam nyina ya o ya ne titru na poso a Fred Dr. Tafrija sesiada na eni enkomo anase baby eton to no bia herbal shops any pharmaceutical shops ahudom no wonsa ebe can be Dr. Money 0244 417669 0244 417669 Endpoint Homeopathy Clinic obeka say I am free from all chronic diseases e bit say wo ho nsem o prostate ho nsem a enkoye be mamre yo ho nsem aba bedwalo eno ti nonsense so tro na wo jani chie jane e de ma enya wo na waye bibi yade therefore na dia bo kokoto ho yade nyina se e wo krono mabohia kumase ne importem nkra hase no so dia spinters kwa no social signboard na wakona doctor enso ene na pamfo Dr. Duboate woni Dr. Kwatemo ene apamfo nyina hwe na omo atimi aboa owidie mu nyale wa nyina da me pacho fedru ho no nkase mu haw no obehwe na watu ase e de amount 0244867068 0244867068 and 0274234321 SOMPA 106.5 FM akrampanyfo ese yen kancha wo se ebia na wo pe enquiries bia na se wo pe hwehwemu bi e de afri adwumadi ahoduo mu anase bimpo na yen sponsorship no ene bia pese ono ye beto kese bibia ya wo hia nkyeremu ene nsemise bia no aba wo mode atodwa se yen fama na wonso atimi afre ne ene wo edi enkomo 0531 886216 0531 886216
6216 SOMPA 106.5 FM se misa na se enquiry sima nhwehwemu bia na wo pe no na ba wo be frɛ eno no Hajia special local foods aduane pefie fufuo ne nkatekwan rere nkwan abekwan na se abunabunu katekontone life soup ne nyina bi ebuso ewo ho wo pe banko with tilapia ne hot pepper ene bi ahyeto kama bia na se okro soup no na wo pesa wo de boso atoza afi wo ho wache jollof rice fried rice abetia prapransa no hu ene ntiti na ahodo ne nyina bi ewo ho mepacho bia wo adwuma wo pesa ye de aduane ne bi ebrewo a obetimi afresesia no pa no wotwe ekosisi anwumre no wotwe bepem no ene wo de won dwumadie no ehihye so na kira kwan no ewo hacho atomic kwan ne so oben transition anasa social media handles no Facebook TikTok Instagram anasa de wo pe bia no betimi akọ wo no akọ na kira kwan mo ye dwumadie bi sekuo na nanom afa hye dwumadie ayiyo abedin to pa de awodegye ope obi ama na bepopo ne nsa no de amo ahoho ya ombebo ochidom ne dia na ye Hajia ene wasawo ne no ekasa 0246359921 0246359921 and 0535484392 na ebusian Leicester Company Limited say Yas toothpaste and Yas toothbrush no brush ne brushes no just say eye kamanya de odi twetwe si anacha say epo wo simoja na say bia tutuka wonum ni bia pebi ekira kwan na entimi mu a wo de so na ebe won na dwa so bebi bia da be commons any shops ahodo nyina mu no ebuso ewo ho wo won kran na pese wo ne mpanyimfo twetwe enkoma 0501 619-588 0501-619-588 Bia na pese utu bi krampoton anase bibi etesa kumasen so 0501-390-338 0501-390-338 na bibi anso etimi akoye ede amount Jerry mipacho remuma yetewe na yenkwe yenim yo medasi misanso ntia etiefo biom misanso tia enchia etiefo biom apam akane de but metie na metie voice no na questions bi na ekoso me trim say number 1 you see such issues especially sexual issues me person bisa lady ni say na ni kununu nim the experiences awenya na even not with ni nyoko ba ni oba ebia no de be ni din pass obeka che be ma one ni betena se nemo the experiences awenya with other men ebia no na ebia ni eni nipa the more you explore the more enlightened you become. So are you speaking from experience? Oh no say me penny. Okay, into experience. Yes. Okay. Experience be no knowledge bi obewo will be easier for obano and ebe mrese obano eso ebe manu nimdie bi. Number 2 question ananka mpese me bisa lady ni was that how far eno koye was she willing so be kire be no de ope ampa na how far eno ko ebi odi na no boss say yewe mama oso o mi nyenti oye bibia na be ma ne mpene so mi hu ni say oso so be ma ne dua mu kora no a to da bia ya na on pese obeso ne mu mi hu ni say wan ko ekire ye ebi a 1 2 na oye na opushi na we no eno a batu ni bibi mi san susu say the armor lady na nko too much to convince Bermano was that no option. It's the experience when you are the Dante. I am man say, and they say, on Penedia. Met me a committee for 2 good years. Yes, ma try 2 years. How far did 2 she go? years. They have been together for 2 years. No, dear, MgsmåBORṟ. But not 2 years, 10 years. But you may not be pushing enough. Obia ope sexual intercourse ana na ni je ho no. Do you believe say the first time crown ni hia no? Won't try. Obe try, but the point is that you resist it. Berman resist it. But how far did she go? 1 2 3. Or the best in terms of Berman sa no tie. Okay. Into whatever it is no, yanya ne sa na me ko baby sa.
but the bema na 2 years ni say sa displeasure no and I say the bema na ya enso ni na na ni nje no and we keep sa to the time where or say sa dia mekomechi and on him ebeye easy say obekonechi because of sa particular experience na wenya no enti sesia no asemba MgsmåBORH sa asemba nipa ate any how far asem na ko ena kire say yebetimi esia no ebe mmere say ebesi ano ana say ebe din say ebesi ano okay enti jealousy ojai ababawa no ebe gina sebe easy ebe gina sene asem na ko because be ma na ebusuafo ate we ate a eningwase enti obi abeka so onye debe onjai obi abeka so onjai but me wo a particular stand wa ha asemba obi fuma enye se nipa no fum ya na fum na wajina ne phone so yes fum na wa funu judgment no wo ho ade a waye no e ho so twe ho ade be man but enye se nipa no fum ya I'm particular to do this bibi ba me ja asem no madwin asem aba asem amatin me process asem no me dwene ho enti so odwene ho a na otimi say empo lady ni ka kire say o sa pass na me bisa say lady na I explain na wa ka kire be man say o sa pass na on kan kire so on kan kire fine say empo so uni mpo so o sa pass na ene bibi say o kire na adwen wo munkita hodie mu ena enko yie enu nti wohu say oye bibi say we be man no you know the problem uni problem no ena lady ni so share the solution me can't trans on pentem do adina wa na ebusude me can't trans on pentem jano once ade na no so sintiria no be ba no yere ben ondue e bia na mpampa se lady no subaya no wo mu no wenu no wawa nti wejai kura na enye na kono nanso esa se kwan bia beda wa ma nti no aye mra ma ne se obeko nechi because option bi wo ho okay enti be ma no mini na oba ne peno bibia communication na oba ne peno bibia communication esa mo kasa on try say obeye kakra amano no hwade however esa se wakosa atibia ne mu yede no omwa kwan ba ko betimi aboa ne say sene o hwehwe no omwa no nya ne sa kwan no so na afi omonitor no Jerry ma me misa wo se wo ye da e Pentecost da so kwa asore wo Pentecost wa beka me kwa asore ho pa wo ye da ma me misa wo se eye bone se enamu nsam no style bi wo hwa wo ye bone wo nyame enim o dabi ebe yeah you see ebe depend e bia bibi won ma obe ya eye health issue nti okay say bia be ma de ne be ma ewura oba to ene sa ne ma no eno de me ma any advice so be nyesa eye totally wrong okay eno totally wrong because mama sisa de so yes or de mama sisa dua enye ne kwan no number 2 say esa se nyame ambo ne kwa because embassy ebia elastic enyame nyansemu no ye ne sa akora nipa pie free oba esan come back however yento no science for kire anoken kakra ring bi ho ring no ni elasticity capacity na ekura no enti se oba ase enti se ebiedu at a point a ebeka enti mi mba back ekwan ba beda any the potential of coming back sir okay ebe ojo enti uba ne sa ti o mutie miye enti eba ne sa na for oba ne to de o pleasure na ope selfishness o pleasure na ope na so ebedru baby no oyire na oni na gina for better for worse oyare mu odi ebe mu no ebedru baby no wa manani ayare enti ano de enye but apart from that say wo no oba nya nhyiamu de oba mefa na se ne de eno ne de style bia ye okay enfanya mesomo nkatakata o sexual intercourse o worry a the moment I gina sorry dem I gina whatever o worry no you should know say because say anytime consummation about oba no enhia
aware no kwa etimi gunu okay 72 hours etimi gunu eti wo no na aware so enye ana mpem agro enti na bible say enye aware for mpem agro enye for nkwara okay aware is not for boys and girls, it's for adult people, it's for mature people. And two why you say adult obi or adult nkwan so no ye maso. I like the word mature. Yes, it's for mature people. Enti wo ware no as I say unu say impemu agudi e de ben e ka enti me nkofo a aware form wo ye me won pa ene emma omo kunu kwan no mo ne omo enya kitawodi ana embema omo yiri no pese omo ni omo hia omo despise omo ye mo papa. Okay. What you say enti abrantia no ye tu ni fu say at a point no wa be part of the problem on try say ono ne part of the solution be ba no onye so ye na anye ye di ana de on ma ya na se enkwa frefo ne so ye be wi akakra me won me di atoa so 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Me pacho good afternoon di baby akase free. Me pacho me ho ye pa na so e. Udin baby akase free na yentie wa. Evangelist what is written me. Mate, yentie o. Ndi ya be manu. Onya oba no tente manu ko. Okay. Last week aboni esa mo kan di the same. I tell you say obia wo wura lesbian any game on enya boni wo omo ya di kusi wo the other quotation bi wo Romans chapter 1 verse 24 na akon se asema nyankopɔ kafa asafo no o do nya botre se wo kan o ne so de wo kan wo kan a yesu ku be ka kire na se asema nyankopɔ wo kafa o nyankopɔ to omo ni nyankopɔ ne so wan kire ni nyam o se abodi a aye ye se de nyankopɔ mo ko ma abodi nyankopɔ kasa kire mo esema kan no e very dangerous. Okay. Now the next Bible we ni say na me nyan some no e gane kwa se bele ma bia wale oba a wonye virgin but the bia ti ampene awale ai be gari bia ti na kana ni ne fi sade em ka ba wo akwa wale no e wa wale men ma be se nu e na atena chimpana. There is no way wa wo to so ntia no wo je na ho ade a awale we be ko wie papa ko sai sa wo hu no e je ni ti na ko nyan some no e ni sanka obia wale oba. Okay. Amen. Amen. Okay. It may be a family, a tomato more kind of many a family has in it. When we know Bonia, one and your bonnet down to Bomo, and not to poke, and yes, I did cry. Okay. I would hear about them one. One of the Italian Hano, the more the man is that thinking I'm a one kata. And the Baba I say, I had so anticipated the animal, Betsina, shall be sure in the mamma. Aha, it will almost say the man makes you a better hammer, and now I die. It won't be answered them and so on. Martin Mukrano, while telling how you will met a man to so or man cock. Martin, no cock about the yeah, that's it. And see, that's a pass out the dear by me. Pacho, good afternoon, baby. I can say free. Good afternoon. I'm going to say, Pacho, me who you are, Hananse. Yo, Mr. Zeki Yentio. What we said last week again, it's in the big country of Vermont, because nothing will go with them. And go warren. Let me take you, Mr. Damman, or Martina, a war, and them. You obey any piano and soon. They must be put up. It's not the American. Wait here, but what is it? No, anything. 2 years. Berman would jam in Guatia Beckham. Would jam the Ninja Guati. Adia, a yen in Guatia, while you pa. And it's all barbecue, a barbecue and Wakate. You go to Minimina, and Mamma won't tell me. A yen in Guatia, while into one another so big. Nemo onya aputre no nkyerɛkyerɛ no normal. But one thing so me say, sex will be any formula. Sex any formula.
Your partner very quick say, your man. Oh, to the extent so person of family to amin be a mama. Where they say, oh, person of family to a ning and any formulary. Okay, so one name dear, I was 7 million more collaborating and multi certify. Okay. One name no day from 1 year. Okay. And you said any formula. You know, money, no nada. Yeah, no one in Casa, no one church, and no message because we are worried maybe. It will be able to no bad in your piano, no cancer, or to many men now. It's not a quiet way. My and yes, or your software, so I heard them. Or look when you are ever can was or thing or banning. Okay. Yes, so yeah, that's a papa 0260 196064 0260 196065. Hello, Pacho, good afternoon. Dear baby, I can say free. Ne lower volume ni my wadaroma. Pacho, good afternoon. I can be selfish. Tema, my auntie wa. But the Pacho, my ink I come to the train say. Bible mo kase obani be manina say ebia mo be south na say bisa but o shen fiti abodi say the SOMPA FM and so say me say akramai say kamani something you go come say ni pada Sunday in the Muslim, me advice I make them for banning police. Don't know what's here, opportunity to say, and people the money, thank a family man now, what I didn't walk on room, and for things to sustain because Bible says, Muslim Padia, only bonus papa. No, also to a papa say bonus. No, okay. That's it. Because our real money, sometimes the people who are so sacrificing. Mate. I never was so sacrificing. An example of something of ban sacrificing time your money. Not all share papa. Because I really only million about that is anything. Yeah, that's a papa penny ketua, a sombo my papa, you're funny in NCA. We are not done yet with this issue. We'll be that sujina so that the mamma funny tiawa, me patcho the baby aka free. From there, Ma ofidi ene nkɔ from volume no na yentie wa atia wa. Hello. Pacho yetie o. From there, no for. Okay. Yes, no. One, no, that. Oh, my, no, yet I use that. Yes, that. Okay. I didn't know when I was in the Colgate house. And you for one down. Okay. And it's or the other one. Mate. Yeah, that's a pass. I won't so pass. So there's a lot in this issue. But ye catch them when you know, say, Yamin Shram say, watching an asset, nichi. Asem way ye besa asiso biem akwada no bra no wo wa ofa abema no na parents no where were they akwada ye den e na woptimi ma ahokire nti no etoda bia na ye gya ye ho saa na ye de amabone e be wie akire no papa e ba na bone na saa beto ano. I have a lot to say but time no nti ye de si ase nom nyame ya adom a yebesan ato aso biem ma ye na enwumako ya omso ya se nyina ase
mayena me nua be ma Jeremiah Simpson APAM DADAA and amianka same ba ma de nyina Augustine so ase social media handles no piaga safo achima safo wonso de by ma so fire we love you so much mommy yakopon koso ensura na wonye wadom so ene ma jua mo amutie nyina ma abna obapa Christy we love you all so much na ye fast dance so ema eye ya hwefo ne other stations a wonom so etie ye MWHO ASEM production line wabra ye sorry fa phone ne bona wonkomo twetwe ho no won yan ache 0509 438 463 0509 438 463 Midi do OHENEYERE mame ekua YEBOAA ASEM bronya mame akosua gwa boje dondo hima ye nana sebusia yakra munyina